giki kiganda giothe kiarika na ndiakirehire guku ni kwaga gwa gutwara ndakirehire guku ni ndu wa gwika mathabu maria magirire to ni njue kiganda gi guku wa mbere guku andu a Githunguri nio arimi muno makiria kana ti gwandu itu twakiiga haha riu na ningi gi gatagati ga Kiambu mundu wa kuma Rari mundu wa kuma Kiamba mundu wa kuma Gatundu ya Rugongo mundu wa kuma Ruiru othe megucemaniria kundu kuriku riu twarikia kuruta wira uyu ni mwerwo haha andu a Githunguri haha aria megukome mawira guku haha ni makiria ma 1,500 murerwo no hari andu othe aria marirutaga wira guku giki kiganda kina capacity ya kwandika andu hakuhi 3,000 guku tutiguthie wega ndacoka ndirongerera na nderaya tukiaria haria giki kiganda gikirika barabara ino yothe turamithondeka nginya hutie rami haria korwo barabara njega twariki uguo tucoke tumihure matawa yothe ukienda guthie ni barabara ya muthenya na guku area no kwagire ithe tutigoko turutite wira mwega nigetha wona twariki uguo riu haha guku kuonekana mawira na inyua andu arimia guku Githunguri mumenye ni haha ni kugwira mwagwira umuthi twi guku ku launch kibanda ki haha gitagwo Kaip ni kuga ati arimia guku Githunguri ni tukumarihira kibanda giki guku nigetha mahote irio iria mararimia guku indo ta makorofia tuhotage kugura kuma kuri farmers nigetha tuhote kuongerera value tuka add value kwe makorofia macio na twaraga makorofia macio kuria nja ni kuga ati ikorofia rimwe riria marendia kuria thoko ta ciringi 10 guku ni turihotaga kugura ikorofia riu ta ciringi 30 ngatho ni undu wa His Excellency Wamatangi ni undu wa gwitikira project ino yuke project ino ni tuine joint venture ya central government na county government and we are happy about this leadership that has thought about our ni undu wa gwiciria uhoro wa farmers yetu.